O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I le nei tai au mā lole soifua manuia, usi mai al whaafonga o talo le asolua. E ono le whaonga ina le pale mia le tū la fono e tūli e se le whaipule o Hamilton I Sisifo. O le soifono ai le pāti e le Labour mai loa I le unga o le whaipule I a Karav Sharma, lea olo o whaamalolo le tū mau nei. Peitai, ona o le whaawau peo na ia le usita I o ta ia laulona whaamalolonga. Wasa waimatala o le tūli loa le isi me o le au o iai. Peitai e fōlinga mai e le o a nga I ai le finangalo Jacinda Ardern I lea la asanga, e le whaapea la ona o le tua wanoa ia Sharma. Peitai o le manatu I tangata tutongi la fonga lea o le ato I tutongi a fo I le isi palota lai titi po le by-election. E se mai ai le finangalo Jacinda na whaaliana nafi. O le whaawa wai peo na whaasala lau e Sharma tu o inga whaasanga I pale mia lea fo ina ia tu o ia e pepelo Jacinda. Na sa wai le vai aso tālu ai ma whaasala lau ngal pale mia e ono tūli I le fono le awhai ai le so. E se mai ai le whai ungal pāti o le awhai ai le taio nei, ua manino mai le finangalo Jacinda e le isa su esu enga tūtu o tasi e whai ai pe ono whaatalo sanga I Sharma. Ona I le ini whaavai o ana tu o inga. O le itulai se fulu le taio nei e whailoa iai le pāti, ma e le o iloa pe aua iai le sui o lo o whaamalulu. Ua tapena le isi solo te e Wellington nei le aso. O le ana amata tapuni mai lava I le aso sa a wala lata I le mautafono. A o tapena leo leonga ma pā e pui pui ai le pale mene ina ia awana I toe whaalua ina le te e umi na matua I whaaleanga I nai lea no fuanga le masino Februari. Ai le taitai o le atunu u Jacinda Ardern o lo o tali le leia le pale mene solo te e file mu ma usita ia tu la fono. Ma o le aiata tau fo I le atangata anu New Zealand. Peita ile feilo ingal pale mia matusi tala na nafi na ia whaali ai, ele o iaiso na wha moe moe e feiloa I male au te le so. O le te le so lo tu whaata sia Brian Tamaki, Malana Freedom and Rights Coalition, ma e whaape e amata Sava Valley. Mai le Civic Square ma wha solo mai ai I le mautafono. E iei whale whai ngā luenga whaape a onga ua whautua ina, le a o onga ma ngā lulue mai le whale I le so, ona o leo le atumutumu le taulanga. O popo le isi lua se lau afe tā la foa I le malo mo tangata a fia I lo longa o le South Island. O le ana mua itu ina mai le malo le lua se lau afe tā la I le vaiaso tā luai. Peita I mai asi a singa wha apea fono tanga le pale mia ma tangata a fia I le asona nafi. Na wha asila sila mai ai loa le toe wha au popo o le isi lua se lau afe tā la. O le afo le tupe o toe au mai o le a maua le Marbra, a o le isi se lau afe tā la e mo Nelson Tasman. Ele malo o foa I tupe ua vave wha matu mai. E mō mana o ngā vave o loo iai nei, ai e ono toe wha au popo isi whesoa soani. Wa wha awhetai el po le nu o Marbra, John Leggett le wha asilisilanga wa wha iloa mai ai le foa I wha au popo le malo. O wha mamama fua le tele o ngā luenga toe wha le leia, o le aso tofi nei fo I o loo toe tau tau ai, e toe to ulu ai, isi timunga mamafa. Bisi leo ana nei le vave au isi fo inga oi au kilani. Te ole tolu le vave au nei whaapea na oso wha ia le whale whaatau I hawek, ma e 5 whale o loa na o lātou whaaleanga ina ma ngā oia. Reporti watu ina mai e le o mautinoa po ua tonu o loa na tau lai ia le oso wha inga I lātou nei. E se mai I le ata ua mai fo I le isi ta avale ngā oi na oso wha ia le whale whaatau ava malosi po le liga store I ore kei, ma e whaapea e tele ava malosi na ave e se ai. Le isi tala tele mai leo, a o whaawa we peso e so enga I le so. Tala muli, e ta tau na umane le masina wa whaatulanga wa noa e whaiai ta o tonga, o le whaita wafe o ngase, wa silia ma le tausanga o whaatali. O le watu ina atu le pūlenga le te Whatu Water Health and Said, le tusi I pūlenga I lua se fulu, sa ta ua o pūlenga whaitu malo po DHBs o loo whaatalo sanga I nai. I lea tusi o loo ta uai, ia mauti noa e mauawa noa o le tusa ma le fitu a fe 5 se lau tangata. Ua silia ma le se fulu lua masina o whaatali. Ma e tataua na mauti noa aso e wa ai ele I uma le tolu tasi o au kuso. O le afo iwa whaata o to le aso tolu se fulu o se tema. E whaangata ile sa ilia o awa noa o le tusa ma le wha afe. Ua silia ma le tausanga o whaatali e wa aisa specialist. Ai se talia fo ma ita wala mai le tio fa vau malo ni usila o lo yele popole ngai ono le ma fai ono fa afeilo ile mana o le pulenga ona o le tele lava fo I isi cases o lo ava yele fa mua ile taimi nei. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.